आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ लेबाकी मफमसिंग लोइनेना ngasi मणिपुरदा मालेमगी नुपीगी निमित पालन पांगथोकली कुमसी सहीगी थीमदी women in leadership achieving an equal future in a covid-19 world हाइविशिनी निमित हमने चाथा कदबा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रीजनल एग्रीफेयर केंद्रीय लघु सिंह मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर न हौदोखरे संसद के बजट मिफंग अनी सुब सरुक ngasiदगी हौखरे अमसुंग आसाम विधानसभा मिकल हन बतांगा के मिरेप से पिसिन बेगी थबक कन्ने सथरी लेबाग असिना मालेम गिलासित ओरिबा कोविड-19 लांथेंग चथरिबना मसिदगी ngakthoंब असंबा सेक्सुअल थौरांग अहुम ngang चटपिनबनिं सिंगजरी युमदग हेक चथोकपदा फेस मास्क उपियु मी अमगा फुट तरुक लामना लेबियु माइमिट अमदी खुदसा तोइन हमदोक्तोना तरुतना न थंबियु हौजिक मपुंगोइबा पाउ लेबाकी मफमसिंग लोइनेना ngasi मणिपुरदा मालेमगी नुपीगी निमित पालन पांगथोकली सही खुदिंगी मार्च 9 बुलाइबा कयाना नुपीसिंगना तौबा ngamba masung मखोगी थौना लिंगजेल बुनिंगसिंगदोना नुपीगी निमित हाइना पांगथोक्तोना लाकली कुमसी सहीगी थीमदी women in leadership achieving an equal future in a covid-19 world हाइविशिनी केंद्र की इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय की रीजनल आउटरीच ब्यूरो इम्फाल अमसुंग प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इम्फाल पुण्य सिंधुरंगा सी निमित मतुंगदा मालेमगी निपीगी निमित पांगथोकनी निमितसिगा मरी लेनेना कुमसी सहीगी थीम असिदा वेबिनार अमा शिल्ली तोंगान बलुक कयानसु मालेमगी निपीगी निमित पांगथोकनरी ऑल मणिपुर वुमेन वॉलंटरी एसोसिएशन इम्फाल निमित असि जेएम हॉल इम्फाल दा लेट अस कैरी द स्ट्रगल फॉरवर्ड हाइबे थीम दा थरोम शिल्ली SSS Entertainment na konung lekai ni pikanglop Imphal Performing Arts Culture and Education Imphal amasung Tiranga Trust Imphal khusam na dona malemgi nupigi numit Imphal Palace compound laiba konung lekai youth development club ki hall da pangthokli aduda kumsigi team asida nomik oiba social awareness program ama amasung present status of Manipuri women in Manipuri Manor Sai Sankirtan Haibis da khana ne na ama pangthokli मालेंग नुपी नुमिने लाकपदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद याइफा पाउजेल पीरी महाकना हाई नुपीसिंग मखोगी थौनाम तौबा ngambagi शक्ति अदुबो इकाय खुमनाबो उतली मालेंग नुपी निमित पालंग मरी लेना लोकसभा एमपी डॉक्टर आरके रंजन ना मियामदा मरुइना राज्य असकी नुपीसिंग याइफा पाउजेल पीरी माकी पाउजेल अमदा डॉक्टर रंजन हाई मणिपुरी नुपीसिंग की थौना लिंजन ना हुना ना निंसिंग रुद्रगसु मियाम हेन खंगलबनी मालेमगी नुपीगी निमित कमई लेना शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट ना राज्य अस्ते लेजिबा नुपीसिंग मफमदा इकाय खुनब ओटपग लोइना याइफा पाउजेल पिरकली मालेमगी नुपीगी निमित पालंग मरी लेना आकाशबान ई पाउ कांगबुना तोंगान बलमदा सिंथानी अइबा थबक तोबि नुपीसिंग बो इकाय खुनब ओटपोइना मखोइगा मरी लेना ई पाउसिंग मथंग संदोकली निमित ऐसी के मरी लेना मणिपुर स्टेट फिल्म सोसाइटी ने सिनबानी सुबा यूनियन फिल्म फेस्टिवल ngasiदगी निमित इनि सुबना इम्फाल गे पैलेस कंपाउंड लेबा मसिक ऑडिटोरियम दा पांगथोकनी फेस्टिवल असी सोनिया नेप्रम डायरेक्शन पीबा मणिपुरी नॉन फीचर फिल्म ब्लडी फनेंग हौदोकनी निमित हमने चथागदबा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रीजनल एग्री फेयर केंद्रीय लघु सिंह मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खुदांग हौदोखरे थरोमसी लघु सिंह अमसुंग फैमिली वेलफेयर मंत्रालय राज्य सरकार नाबार्ड अमसुंग ICAR ना तोंगान बा स्टेक होल्डर सिंह पुन्ने सिंधुना पांगथोकपा फेयर सिदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह उप मुख्यमंत्री जुमनाम जयकुमार सिंह लोकसभा MP सिंह डॉक्टर आरके रंजन अमसुंग डॉक्टर लोरो एस फौजे सर यारी राज्य सरकार ngasiदगी राज्य अस्ते लेबा महिलोइसंग सिंह काननब हुकुम थोखिबगा लोइना मफम अयामबदा महिलोइसंग स्कूल चटपा उनरे खगी पाउमिन हाई क्लास 6 तगिन 8 फाउगी महिलोइसंग ngasiदगी स्कूल काब हौनन हुकुम थोखिबनी मफम क्यादा महिलोइसंग स्कूल काब उनखी मसिना मरम ओइरगा मौसादगी लंबीदा गाड़ी चटपगी सांग यामन हेनखी अमरोमदा स्कूल सिंगे बस सिंग ngasiदगी सेन बहौनरे मणिपुर कोविड-19 नाब अपन मसिंग लिसिंग कुन मापन चनि फुद्रा माथोय सुरे मदुगी मनुंग द मियोय लिसिंग कुन निपान चनिपान मरफुद्रा नाब फखरे नाब फबगी सांग सादा मरफुद्रा निपान 10.3 अहुम यौरे एक्टिव केस मियोय कुन निपान लेरी राज्य हक्सेल विभाग न थोकप चेरोल अमदा हाई हौकिबा पुंग कुनमरी द सैंपल समापन गा 53 कोविड-19 टेस्ट तौबदा मियोय अहुम पॉजिटिव ओइबे थेंगनखी पॉजिटिव ओइ मियोय सिंग अदु सुराचानपुर इम्फाल ईस्ट अमसुंग इम्फाल वेस्ट मियोय अमममनी हाइबा मतम असिदा मियोय तरुक नाबा फदन डिस्चार्ज तौखी
ngarang Imphal airport te mi kuntra tuk test tauki masi tharaga Imphal airport test tauki mi gi masing jamri ga kuntra te chure masing manung de mi mari positive oiba thengna ki raija sik oin hauji sample lak manga lising yang kai trosu na mafra mari test taukhre Thobal police am Lilong police na Lilong nunggai da thi humgi thabak cha thabada heroin chungpham yum ani thugai khre Thobal police ki additional SP Sashidananda Soibam na losingba police ki kangbu amana ngrang numidang pung mapan makhai taram da eduai da akang no paw maga loine na Lilong nunggai gi mafam ani da thi humgi thabak cha thaki maduda mafam adu laiba yum ani chunglamba heroin powder amasung madubu sungbuda sijinaba yamlaba polam sing phagat ki tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini संसद के बजेट मिफम अनि सुब सरुक ngasi dagi haukhre Rajya Sabha gi mifam haubuga thawo musu LPG mamal henkalapgi matangda birodhi dol singna charang narakpadagi sabha gi mifam pungkhar gi oini yaithokki बजेट मिफम अनि सुब tangka ki ngasi ahuwa nimita birodhi losingba Malik Arjun Kharge na leiba gasta petrol gi mamal liter amda lupa 100 yaure aduga diesel gi na liter da lupa 30 pide haidra sabha da wafam adu putholoduna charang na ba haurakhi Birodhi Congress na wafam asi sabada khana na bata silal charang na thorakpadigi sabagi mifam Chairman M Venkaiah Naidu na pung 13 phawba yaithokhi COVID-19 laichet ki yangdon Rajya Sabha gi mifam ayu pung 8 dagi nunthil pung 2 phawba aduga Lok Sabha gi na nunthil pung 3 dagi numidang pung 8 phawba chathagani mifam asi mathang thagini 5 loisingani budget mifam anba tangkak January 8 da haukhibani Rajya Sabha gi ahanba tangkak ki mifam February 30 phawba chathaki aduga Lok Sabha gi na mathang numitagi mifam yaithorakpani Assam Vidhan Sabha Mikal ahanba tangkak ki mirep se pishin bahawno kibagaloine na mirep se pishin mi thabak paksana chathari ahanba tangkak asda jila 32 gi Vidhan Sabha Kendra Nipu tareta thas ki kuntareta vote thadanagani AIUDF nangrang numidang sitara mapan gi mirep singi ahan bilis amalaw thokre Amaromda Assam Gana Parishad AGP ahan ina mirep nipan gi minglaw thokre dolgi President Atul Borana Boka Ghata mirep oigani aduga Executive President Kesab Mantana Kalaya Board Sitamikal thengnaragani Dolashna BJP musi UPPL ga sungsina no sit kuntaruk temikal thengnagani Assam Jatiya Parishad na ani subaleso ina mirep yakhagi minglaw thokre ahan balista mirep taran pan gi minglaw thokhi Marak asida Assam Sarkar ni mikal asig yenglaga special throng oina mafam kyada police amasung flying squad sing thamduna yu yauna mayai kabani sasing thingbi khongjang pak sana chathari Assam yauna nongsu Bangla Tamil Nadu Kerala amasung Puducherry Vidhan Sabha mikal singi board committee thabakan khalakli nongsu Bangla Vidhan Sabha mikal tangkak nipan thokna thas ki kuntareti ki board thadawa haugani ahanba tangkak Vidhan Sabha kendra kuntrada mikal pangthokani Kerala da maruiba rajya dal sing marakta janabik thabakana chathari Tamil Nadu da jati gi amadi rajya thaki maruiba rajya dal kaya gi lusing basina April 3 ki Rajya Vidhan Sabha mekal gi dama phone khobagi thabakana chathari Puducherry da district magistrate kam district collector na disaster management act lising ani manga amasung CRPC gi dara chamne phumari gi makha da rajniti gi mifam pangthokpa vote kombana singbada athingba kaya marung thamkhre Bharat amasung Bangladesh ke marakta pangthok kadaba Maitri Setu Pradhan Mantri Narendra Modi hayeng video conference khutang hawdok lagani haiba Maitri Setu ki thorang ashina laibak ani gi marakta mari hena phagat hanaba ising lambi yauna kangphal lambi sing samna hanaba gi thorang pakhet kani Pradhan Mantri na Sabrom integrated checkpost sanana bi jatra suhangani laibak ashna tiel be matameste mi koti ani lang mapan lesing kuni thoi COVID-19 gi vaccine kap thokre Mui laktara mri lising kuni palom ngarang mai pana COVID-19 tika thadokhi Haksel Mantralay hai hokibani mitaruk ni ashita haujuk fawda laibak asge senior citizen sei humpugi mathak amasung sahi nipumari gi mathak tale mui kaya tika thadokhi thabak chathaki laibak ashta COVID-19 naw frapki sang sadame putratru 10 mapan manga yaure haujuk fawda mui koti malang ni pa lesing humpuni pa naba fakre haujuk active case lak amga lising marphumari leiri Loisilakpada COVID-19 nga thoknaba face mask upa phutruk lamna leiwa khutcha amadi maimit tarutanana thamba haiba asama thong ahuma singa na chatpinaba amuk hananing singjari aroibada maroiba pau amuk hana leiwa ki mafam singalone nangasi Manipur da malem gi nupi gi namit palan pangthokle kumsi sahi theme di women in leadership achieving an equal future in a COVID-19 world hivishini Nimit Ogni Chathagadaba Central Agriculture University gi Regional Agri Fair Kengilawu Singu Mantri Narendra Singh Tomar na hawdokre Sanset ki budget mifam gi anisuba saruk ngasidagi hawkre amasung Assam Vidhan Sabha mikal ahanba tangka ki mirep se pisin mi thabak kanna sathari pauloi jari